soviwe Jesu Krista rakeli sana keni se pete ke lushawe hagino ke thodi oprela Jehovah teje ke tsa viwe ke tsa tsali chapie nza tse ke tsa vi he ke rekrito kise gino he krele krito ke tsa mutheva gi nge thope si ke tsa Jehovah mha thoko nu abu anilie a nji mha thoko la akeni fe ke liawe Volie ke libie Jehovah ki shake o ke ni fe prabhu chapie o ke la ke le kriu ki shake tali khub kriu di heso
Jesse Taledi Tali Kupri Kenyeri Hitanyabo, Kelili Kupri Kenyeri Hitanyabo. Chatselerio. Ke crie ke penyova hyoko no hyoko nguke meje lano hyoko vor mhodze thale dewe. Cross mhatolano nipu hyoko vitsidi mesatsidi mhodzeno thakeli hau kitte popo mareshi. Nipu hyoko ke zedi no shoyawe. Nketsi ke vikola hyoko ntejeya. No hiko ke jovasiya ke tsekola hiko ntejeya we. No hiko ngumeje ke sa. No hiko reli rokraya ke tsa. Muno kapi hiko tsasiya ke tsa. No hiko gidye totsi. Muno hiko dison he. Hiko rogoba ya ke tsa. Hako la ke tejeya kapi ntsasiya we. Nzabuza puza ye tetse terhu fakili tsaje. Ke krinipu heko mhodzenu voryawe heko kizera liko rokradi heko keleke medokori luki hakito daya noche do heko keleke medokori tesbie mhodzenu silichi heko bu Jesu Krista keleu sedinu mhodzenu vorlichi no nke de thau sedi heko pethasje no heko rofut thaunu heko kepele thaunu heko tsuke metisje ke krinipu heko chedo ke zedi ki zahau porhikri seketa potila kris seketa no take bahau lari chaya heko ki zahau terhatsidi ke meje ke ba haula chaya we unke jeu bunu ke zi ki zahau va pejela seche un comfort bunu temi ke meje ke ba ko tsoseche justice bunu temie ke tu changule ke moko tsoseche muno heko me popo ke tsa reliro kraseche din ki heme jemelawe yepu heko chedo ke zedi he nyonyoko he shezemye ko luki haki lesa proto ke tsa mukam tseto ke tsa hakolari chaya we ke hura poto zo shiri nipu non ke khrijeu sedi uko yali che ke sorho khapi uko tseseche
uko bunu nipu mfunu getza nunna kapie uko tsije ke hura tozo sheri Jesus Christa ke jeu sedi husele ke tola no uko kruhisije ke shonu nu uko ke lasije din ke hemejemelawe tie nipu ke tsken tsadino ke meje ke bako sukor lirokrasia no ngumeje di uko kruhisije no tsele ke vi ke penyofa no ungom hato tsisia ke penyofa no daru ke sito sela hokon mhodzinu la voria we ngumi jedi thie ke tsken na tseke bako kruhisije ke tsake chemie ko bu nke konguli je mo nke ninguli je ke hura poto zo sheri nipu heko buno nke jeu sedil husele ke tola no heko kruhisije nipu heko tatsa sela no nipu heko nsemoliro heko yoda livi heko nsike mo medil hude livi salati son he ke krinipu heko choshir ke tsununu dizi ke tso heko bu no heko ke penyofu ke tsa mu heko ntemye ke tsa su sidil husele ke vi no heko pette ko kruhisije thie abcc no tefu ko kroto celebrate ke bahonu nipu no puti haunuri uko zebaliche no tefu ko chesije muno tefu ko kepele tsike tefu sije no uko kruhi sije no uko nupu sije uko ratsa sije jedo pastor saton die sebordino keza kesha konuzo sheri nipu no po anoint sije muno nipu po chatha ke sa haunu bubu metmeche di indie sedino keza sije mu he ko renna ke tsako bunuzo sheri krista ke leu sedi rennalie mu tseli ke vi ke ko khapie he ko patte ko ritsa sije thie nagalen no ke hupete ke huje nipu no pastor ko sedi temye ke pelle tseke tefu temye ke pelle challenge tsasa mu temye ke pelle tseke metisel je ke za he suri sedi he nagalen ke hu ko la chasi yawe poti bavada haunu no he ko zeba ke tseko lari in peje he ko ke hula vo ke tseko nuzo sheri no he ko zebalie nijugo krothori zebalie mu he ko pette ko ratsasa chedi Krista arhakiliuza sedi chayawe amen balervide
dangerous ko nyo beje torgo nyiko putibe teno chali chibi ugo ke hu ba belle ba ke chala nyi bu japi be nyoko sa pu kom hoslie thine ugo chido ke cha nun lero NBCC environment la ke cha ti soza mo a kya no pu ze ho yo pu si di ugo ke ze ka cha chli no NBCC environment la ke cha ti soza Tie NBCC environment la ke chat saketo poti yesa musu metidi uko ke huri poti house u environment la ke chat salito Nagaland ri poti kri mu se radi se ke ba uko pe terisi ngu mu se zbate climate kri ke ba hau Nagaland rapi somo Deri ki pete no se zba ti krie mu tira kere ti le ti meku ke ye ke za zdi mu ti so ke za hako pete climate change la Africa no million hitie ti so thor ba ke tala li chelie mo ke zba US no state hitia theta no 40% mu Euro population no 17% ti ke sola li chile mo ke tse mo tse ngu re ke tse seba how rabi ke mo fossil fuel ko mo hatsa tu ke tse ko la ti creary me samo ke ta mu su la no ke tse kropo par kraba ke tse seba te ti le ke tse no jeru mu telhier huna musla malaria dengue le mu zika virus hakokra mu ke ye ke tsabata ya ze dila cholera dysentery no ze mu zenu nu ke ye liya ke ke na krako pardo ti radi ke tsenu halye chie ke tsari ke vwaya Mori Potila Keshola, Halie Vawa Ketseri Nia, Haitaro gets a Rita, Mu gets a Kekri Fortaya, Mu Temie Kelhu, Tau Nuri Piepeshowaya, Ma Keka Mum Hakere Zeke Seketsela, Temie Ukele Mental. Getseri Krakuataya, Getoleseno, Geriki to chapter Pu Kenye no Mehoslero, Uke Penyove Kizo Kabie Temiet City, Bubu Sukor Gus Hebalie, Musu Rogus Hebalie Nusa, Chiliko Mefe Diepu no Puketa. Kizu Jehovah Vieso, Musuno Kebape Tiri, Kizu Musunul who Kebapete, Uko Chito Liro, NBCC Environment de Sala Uko Kesedino, Geta Tadieba Muhao, Geta Taco Prosidi Uko Gezeka Tatsilido, Tapu Liro, Puti Tila Keye Kebala, Temie Kemeshie Kebakola Chatio, Nagaland no Assam Manipur. Delhi, West Bengal, Tetsa Hakono, Teme Sheba, Kepenyofu, Tikori, Sekemene, Seketula, Chatua, Takinyo Liro, Christa Mebu, Kepenyofu, Sekesa, Kizu, Krie, Mu Regulie Ketula, Mu for Kesenul Hubu, Kiza Kevi Prali Ketula, Chatua, Tase Liro. Kidzeno Sorkari Seya Getsokobu, Harher Kevi Sepali di Kidzo Tsekeme Samu Tsepe Fili Ketola Chatua. Tadio Tila Keshola, Hakepeka, Mu Kidzeno Vorlie Kevi Konuri, Kepenyofebu Suko Terhiesa Ketola Chatua. Mu Tapengu Liro. Uko chedo dikepu uko pastor bisato kathodie sevor kazasdo sela pastor Larry Chase se chedo
태프고 그렇고 ABCC 태프고 그렇고 실버 주빌리 게 NBCC 홀는 게 후바살라 우고 라리사 차도 디고 게세 그 차차 뱅고 저거 세디 게세 그 차출로죠 할렐루야 게크토니 부 베시오베 노주도 부티키 피 하리 카비 효고저스 효고 부포리노 니부 MBCC 크로 니부 효고케 효고 뭐 게메시 가저세게 세게 저게 스베티 콜라리 차라리 게비티 무켈리 콜라 게 티시비엔지 야웨 니부 티 효고 케 효고 뭐라 게메시 가저세게 세게 저웨 there is no 티 효고 부노 효고 르츠이디노 바게스 콜라리 게 티시 카비엔지 야웨 노 효고 세몰게쇼 효고 저 효고 게 레페티시디 카비 효고 즈디 효고 부 포틸라 고조 슈리 레게 예다모 시게 예다모디 포투 게츠 웨더 카비 효고 즈디 효고 부 효고 니바게 저골라 게 티시비엔지야 데리 효고 제 효고 게 효고 모라 니부 마게 시게 저 세게 세게 저게 저 하고 하베 데리 카비 인제누스야웨 니부 노 포티고리 츠케멘 네스제 시디 포티부리 피모멘 넬라디 마게 후보 부리 포티디 우마토슬라리게도 제 게메시게 서고 베티고리 로굴예 니부 티 보디노 아삼노 저슈리 즈디게 자하고 하베티 고저 슈리 노르골리체 인게벨레미 고부노티 니부 하고 하기노 참메시다 모노 오케벨레 노리스고 살라리에 모노티 요코 베티고 로고 프레시디노 예제게 레세게 세게 저발리게 비베티고 노노 효고고 세바딜리스리에 티에 니부 게제게 레세게 세게 저 효고 티에 니부 요고 소가리 세게 바 그렇다미고 카빈 제노스야웨 노고노 돈을 레리 츠베니 츠바크라베 우고츠스 게시게레 게테 프로필 카베 우고츠스 시디 우고부노티 파르게 비세 파디노 티에 헤세 유즈슈리 모헤게 모헤 헤 엔바이런먼트 파티코리 츠베피코 살라리게 비 차크라베 츠라스게리 츠리체 예부 헤고체도 파스토리 카빈 제노스야웨 노자 피베 파스토리 츠스 부체도 온게토디 세버 가자스케 투 베테 노리 노포크루 히스체 시디 요고 부누리 런나겔리 미부리 대장고 뭐 부은사 부츠스게도 노르테 부르 크레이소 디논사 부츠스리게도 라 자베츠지 무효고체도 테프고 그로토 주디 주빌리니세 니부 논자비고 미보 그 조셔이즈 프레스겔리 츠리제 노고 체스체 시리고 부티 또 파디노 세예게 비크라타보 츠라디 루스리게도 라 티효고 미부니고 배터리 카빈제노 세아웨 무제도 마토 츠보게도 배터리 카빈제노스야 자베 베테콤 호스스다 체디 지수산의 차사웨 아멘 스시오고 칠려 마세니부 게서 디우 셀라도 뭐 아셔스코 뇨 콜리드 차츠리도 학경우게 되고라 게크레토 니부 베시웨 노자베 효고 츠바야가 사고라 게 대시에 가비엔지야 디소니에 효고 세몰게쇼 노 효고 조페 효고 게레 베테시디 가비 효고 츠디 효고 부 효고 니바야가 사고라리 게 대시에 비엔지야 웨 효고 게츠게 크리에 효고 페미니 모 세키르카 효고 게루노 세몰게쇼 베테 가비 효고 츠게 사하고라 게 대시에 비엔지야 효고 제도 니부 잠부 메리즈 쉐리 효고 제노 인산노 칼라스디오 시베 노하고 하 가게 스페테브리 대장무제 무하고 하 세디게 두보노 인사푸츠 도사스모르쇼바시 차크비츠 스켈레츠리에 자비제도 게훌리오 츠스게 두고서 시리츠스 우고부 우고 메세우노 츠게스노 대자가 사부 우켈후노 우케크노 라포켈레츠리체 제도 가게스 츠스게 두 베테고 카비 인제누스야 무자비 베테고리츠스다체 리지수자노 차사웨 아멘.
Hajido get the Pershito, Uko Pastor listen, no Persito. Hagetchugo teta, Bonono mefe bingugetso. Hagetchugo teta, Bonono mefe bingugetso. Siro Paulri Uko Podukrigewa Pometozo. Sol Gehu Betchegeja. Sinhia we know Jerusalem no Gehu Betchepenes Seja Sedeta. Mo apostle go Zukemosie, Gegrigo Pete Tachere, Judea, Mo Samaria, Gije Pete Nuvoda, Metro Meho, Stephen Pievo Krua, Mo Boker Graripi, Deri Solwe, Gehu Bie Pejawa Gedola, Tehie Chada, Bokia no Lady, Gepelemiko, Tefuri, Tenuri, Tepie, Gediki no Chada. Philip Samariano Bethageja Kepelemia Tachere Gevo Teche Posiepo Novo Mo Gehura Vori Dio Bukeza Voda Philippe Samariana Diono Kie Christa Zepusha Siro Sano Temeko Utercha Philip Die Renelie Tiu Poeza Si Chekeshego Ringo Gegrila Monia Masage Moro Fuego Shake Maria Chidi me Gekra Ginu Parda Mula Simie Tiu Pihomie Gekra Shuholie Getala Sala Nadinu Sala Nadisanu Unipida Siro Nadisanu Simon Hugeja me Bobaya Botemula Samaria Meko Bu Ungopi Mo Boto Bovase Teme Gemeye Bovajaleya Siro Ugo Pete Getchundu for Gejau Getso Podierania der Disie Temie Hauha Ukipenofa Geko Gejau Veya Gejau Sita Mu Ugoe Podie Zeteria Geprila Monia Poti Gekra Potemu Kopie Ukobu Ungo Pito Getala Deri Ugo Philip Gepatadie Ukipenofa Geti Ze dili kiviu mo Jesu Christa zao pele kiliki sidi ten furi tenuri zelu felie siki Simon Thori pele leda sidi zelu felie ta zevor Philip kiki pata ziu ungo piche mo zasiko che kelie ngudi pongo fabada Siro Jerusalem no Geba Apostle go Samaria no Geba Kori Ukepenofadio Lilie Geta Ze Silice Uko Pitor Mo Johanie Getsepie Uko Kisha Unie Tsudi Uko Bu Gemesa Rofa Mulie Getola Gecha Chesha Gegrila Monia Saketsozowe Gemesa Rofu Uko Mepogiri Volie Molo Uko Nipu Jisu Zano Zulu Vegilia Zolo Site Pitor Mujohan Unye Uzibie Ugisha Siru Gemesa Uko Gemesa Rofa Mulie Siro Simone Pitor Mujohan Unye Uzibie Ukogi Geshiki Sako Rofu Mulie Geta Mushatse Porakabie Pitor Mujohan Unyetza Disie Geko Haupie Aritzaji Sidi Aburi Adzinie Happie Megi Gesheki Mebu Gemasa Rofanguli Getola Sita Deri Pitor Poki Ncheki Rakabu Nse Kataji Gegrila Monia no Ncheki Rakase Ukepenofa Hapro Krele Geto Legechela Nom ha hau no nza mori nya pori bamo Gegrila Monia nue Ukepenofa Hotza Potu bamo Sala nu Gerja hau nunu Tenu Gedilie Mu Hakim He Gelego Vapie Ntsile Getola Nipu Ki Chaliji Gegrila Monia Gefu Geba Mu Gerja Roko do Geja Anguba Site Simon Sie Nipu Ki Ala Chashiji Sidi
nie ke pu ha ke sho ha ko bu agi vormoli che sida sidi pitor mu johan unie ne pu dio japuch siropu shake wasie unie Jerusalem no lavo ta to ke jiki Samaria rena ke krano dili ke view pie pathasha peshi Tisoviwe Jesus Christus ano vorgaba pete ke Lucia ugo kapesi ke form hidi sibare je do tefogo ABCC tike silver jubilee no vor mi crowd zo we uki hunu no tefogo vo mi ze ke pe krobade mo akele gi mi tsas se da no nie baru akele ke zie la vor ke hugilie mo ke hugaba ho haringu sidi uniba mo vor ke le go pete pe zie mo ke krimori je do tenu go mi krobo ununodi Leo chega January tafugo su chega ja chase musu galari America sugo leo go nyogo pesi ke suri pushia ugo hakat sugo lesson mejidi hakat sugo les ye ugo hakat chunu go lesson mejidi ke puvorje mo vogata sande unu teje sigilie mo ke pugilie su haliro Sanhedrin hojunu Stefan Japu suha ke pulie mo susie pottepie nadi chepadi ke chipie bova khrigawa uga pasanino vagada sanne unu se japu chega jar krabadio hauze ke me thudi ma hauze ke khedi che do se mohosone ke chuli ro diliki view la fekho ke kriga ja se hago ha mohosone ba 3 responses or attitudes to the gospel uga chapter tha je do presede onunu me fe pengu ke zo mahanu Jerusalem nu zogamo Christian persecution ke pecha ha crossedi Judea mu Samaria nu savogata teje su hangulie haket choli ro persecution was concentrated to Jerusalem deri Stefan Dukrigawa Vakrigawa sie Kapelemi go petchagaja Gramigada mus pretsavagada teje so hanungulie mo ugo chapter die verse ponunu diagi mugilie Jerusalem no ke hu petchapenus kaja sededa mo apostle gozo ke mosie ke kri ko pette tajre Judea mu Samaria ke junu voketa su hapu persecution spread beyond Jerusalem into Judea and Samaria. Mo hauli ro Jisu e puttu kesha suha tsusuzo. Ugo pakachego pote thasidi ugo de bochba mo sunungu gilie. Ke mesarfu ni ko givo gili ki ni ko ke konguli to. Sosie ni ko Jerusalem nu Judea nu mo Samaria nu jiu gijivala ka tsori aja pu me chudo idi. Jisu e hamhoz chapter ponu pu be ba wade. Mo hauha Jisu di pukasa hauha fulfilled chegaba so hazo. It's a fulfillment of what Jesus prophesied, that the gospel will spread from Jerusalem to Judea to Samaria. And now chapter tethanu kepetsa ha remimi gata deri kepetsu zedi deliki views o shiri kepetsa zedi mu kepelemi go ta Judea mu Samaria vakache so hazid zedi kepele uzo shiri mu gospel uzo shiri spread so vagata so hangulie Bible no themi porhi ke kri ge so hanguya mo themi hago ha themi porhi ke kri ge themi ke vi mezo shiri themi ke shomi zo shiri thetse ke kri ge nguvor mo themi hago ha kim hedi diligi view mo ke penyo fa zeke sege zunu kim hedi we fe khoyashi so hangulie do mo je do pragele chapter haunu themi porhi ke kri ge se so hangulie Saul je so hapu Philip Jeringulie, Jasie Simon, Temuya Gaja,
the sorcerer hago sego je so hanguli tem ya hago ha ugo hi ke kri pray ugo ke lumu ugo jorli ugo ma to ke kri pray deri mu su zedi ugo dili give you urna ka junu ke penyo fa ke se ke junu ri ugo response to kri pray ke so hangu she mo chi do hago ha mo ho janu tha 3 responses to the gospel or 3 attitudes to the gospel dili give you la fe ko ke kri ke just senguli poliro a response of opposition dili give you pet zugada mu so haliro sol ke hunu musha ke niuliro a response of faithfulness dili give you gi get thogasha mu so liro philip ke hugi nungu pe vise the se seuliro a response of deception dili give you se dili give you se ke dokawa ke le mu ha simon ke hunu nu ngu pe vise we mu ha ko ha bapo ke ze mo hosna tha verse ponunu se agi mohosli ro the response of opposition mo liro soul ke hunu ngusha ke penyo fa mu dili give you pechu gada soul gi nungu ugo siba soul ke nyo erdigele pokel hu erdi jigada so ha ugo teje siba deri ha ka zo we soul le ke pele mi pe chga ja themi bo che mo chapter 10 ye he pengwe the thanu teje sigile soul le krisa mi bo chdi Stefan vakri ke wa nu zo shi pwe boja ke ni me bo chesi pwe themi go ke chi ke lubie Stefan vakri ke wa go sia thadi pwe su ha approve chega sa sunu pori po die kha ga sa po me do kha ga sa te je sunu nguli mu haw halanu Stefan sia ga da sia vakri ke wa sia Jerusalem nu ki hu pet se pen ga ja sedde da mu sol zo shiri haw nu po die khaga salanu kepetsa haw ha kepelemi Krista kepelemi ko gi res se bragada theje so hanguli musala sol kelhu nu gom hapo lesle give you sa Krista dile give pechu ge zo themie paria zo baya zo mu krami mezo zo ge zo hari lesser more so ugo Catholic ke sau tiu nuti ke zo ugo church history mori history mo hovoro poti ke kri ke zunu ka jami zo shiri mori ma ke simi zo shiri dile ki vi haw hangu me chaga cha dile ki vi haw ha pechu ke cha si ke cha la par ke cha so ha mu sevor mu sol jepu ke cha verse nu sol we ke hu bie pe jowa ke tola bie pe jowa ke tola Saul began to destroy the church. Po kiu gonu ledi kepelemi go te furi tenuri tebie ke dikinu shada. Going from house to house, he dragged men and women and put them in prison. You see, mohanu tebie mori pet jwa ke dio ke hu pet jwa ke dio to destroy the church ke diesu ha ugo po die ke tho mohosli ro. Kunyo boe temiepo dukri ga wanu tebi chigile so hanu pomo dio kimi di pudo ha pomo tearing a victim's body apart. So ha picture sunu ba ting nu so ha chi police mo de it's an image of a wild animal tearing a victim's body apart. Sunu nu di ha par ba che destroy pejwa ka dio te hie cha ga da di so hanu par ba che mu pole sole hamhi di pwe kepelemi ko Krista kepelemi ko siepi ga go dukriwa dio go pejwa dio di te hie cha ga so angule musala ugo Diligivi Krista diligivi pechu ke haunu we see two kinds of oppositions opposition pohi ke kri ke kenya ba ya ke suhale levi poliro outward violent opposition against the gospel chazu no me melody mermadi ke pelimi pechu ke outward violent opposition so hangusha musunu ke pugabagi anduni higino Voice of the Martyrs kesa magazine bo baya musuli ro ke pelela mi bu upetsa penna gaba udukri ke wa temye je baya
Musunu Alejandro igeza Philippines nu mi po je su hangule te je hawa te je ka thobo mo te mi hawa li ro poe Islamic militant organization bonu terrorist mi po chuvor si mo po je te je ka tho hawa Voice of the Martyrs magazine nu silie mo poe kapele mi pe chega ja kapele mi dukri ga ja te mi po chuvor pozali ro Alejandro mo Mindanao ga ja thetso bono Philippines nu poe terrorist mi bo chudi sidi kapele mi ka dukri ga wa mo kapele mi ka petsa ga wa bo jesu hapu ma ha ko ha donu li ro civilian go zo shiri government chapahi me zo shiri mori US military themi zo shiri mo kapele mi ka zo shiri poe pothyo po je se dui pothyo po initiative se di mi ka kapele mi ka dukri ga wa so hapu po je bo poe pu ga ja ha kem he at one point it was easier for me to kill a person than a chicken you see va pozo zo we tev dukri ga jigri kapele mi go dukri ga ala ro ko ga da poe sidipu mo I was not afraid to kill anyone for the glory of Allah idi poe bodiri khasa kim hedi temya ha jesi ri ga li ro Alexander ha hali ro poe Mindanao ga island bonu poe kapele mi go petso do di the hechga baki pozemie kapele mi bo zeke sele mo hawa e pozemie bo katala poe su pechele gen zada mo poze hawa li ro poki ja puchse mo pobu no vo poki hunu ki huli ji di pokesha mo hawari meliele moda pozimi katala sidi poe ki hu tem pozeu ki hu ki no vo ki hu ba poe posino ba di ki hu ke ba nu poe kapenya fe por funu tem ya hawa chsidi Alejandro ke cha Islamic militant terrorist hawaliro ponu ke digilie mu pokelhu redi chigata teje su hasili mu suhalanu poje magazine hono park ja su hapu mu 2009 ki poe ponu ke digile su hapu deji do pu gaba ugo pu gaba po chauliro temie outward violence how hasidi kapelemi pe chugaja kapelemi pe kawa do di the hichigaja suhari kragaja nguba mu haigaja bazodo mu krami mezodo church history mo hoga bogi ugo teaching bo ke ziva kata ki 11 mu 12th century tigi crusaders ko je the crusades ko je siba meche kapelemi mu muslim mi dono ter hatsa pesho segaja mo mi kekra dukri gaba mu kapelemi zo christian mi zo shiri ucha pahi pe silidi mi ze ke bedi mi dukri segawa te je sigi jeri ba so sie ugo tiche ketha ne se vogata ki Spain nu Spanish Inquisition jeri ugo silia musu haliro Jews mie mu Muslim mie kapelle Christian kapelle no parle kita mi ke kari petse gowa mu Christian mi ke karzo shiri dukri gowa mu petse se gowa sig jeri ba so sie ugo tiche credie vogata ki zo shiri Americanu the Salem witch trials ke jeburi par mu so hanuli ro ernayo bonu kapelle mi grobo pejo potumodi uko pejo wadi kapelle mi katami ke kra dukri gowa sige jeri silie mo ham hedi ugo history mo hogo vogi potu ke monunu mo violence how hasidi kapelle mi petchega zo mo ki krista ke hu krista mo bika thatchwa do thi hechega za the jesi ke jeri ngulie deri ke kri bolali ro opposition ke kri bolali ro inward opposition how haringusha mo suhali ro spiritual rebellion against the truth of the gospel kapelle mi tsada zo shiri mo kapelle mi zat ba zo shiri ununu krista delege view pe juba gata inward opposition against the gospel mo how haliro kapelle mi edi uthi ulega cha mi zo shiri how ugi badal ki bi so hanguli je hapo ngu be vi se ba ga zu liro uthio kapelle mi zo shiri uthio personal autonomy, personal freedom, how put torgada. Atua mosa atua medo, mori, atoke dibo,
Allah anilia shi mo atwa Allah ki di bo putu shi ke su so Allah putu ke zo mori utyo u freedom utyo u independence how has said die chri ke penyo fa die ze unu husle mo gata ke penyo fa jo bar ho go wa shi ke ze ri ba mo go ke pel mi zo shiri sala ke pel mi idi le twa ka cha go zo shiri we could be living in opposition to the gospel poliro by living a life of sin ke phuma ke hunul hu to ka jamie zo shiri we ke phuma nul hu ke tanu gospel lu oppose ba kata gospel lu deliver pe chuba kata su hale levi romme ko suru ker ha ki hanungu ke liye ke phuma pe sia wata ro we ki mhidi ke phuma nu thuba levi ga ke su ha pusha so sie chake niu nu ugo kim hedi deligi view pe chuda ya ga liro ki zum het to dil hugada by living and looking like the world mo johan ke thini nu pu ga krista ke pele mi che ga mi krigeda ki zu ki ri krigeda so apusha deri ke pele mi ke kazo shiri we are still looking like the world we are still living like the world mus haunu no we krista deliver give you pe jubada ya ga so hari less more so it's just seuliro by living a life disobedient to the word of God ke penyo fa dio pu ga shu sigiliu zele modi so ha pe chu tuli huba ga da mo efesa ko ke ni no pu ga ja ke sho we ni go nu ha chba mu so haliro ke penyo fa die ze che ke mola isi mo ham hi ga je cha ko bu no we ke krimim hedi ke pele ke momim hedi we krista mi pet sependil hu mozo shiri ke puma nul hu ke chanu sit tudi ke puma nul hu ba ga nu ki zoom het tudi hu ba ga nu mo ke penyo fa diu dia ze chile mo dil hu ba ga ha kwa nu ri we ke penyo fa dili gi viu pe juba ga su ha le li we mo sala u go sol kel hunum ha po lesson ga zo li ro me ye melody ke pele mi petse ga za mori ke pele mi opose ga za sikese pori ba deri utho uzo shiri u kel hunu u ke peleu mu dili gi view pechu tudi luba da legi vi sikese ba mu utho u ke tosle gi vi tibowe ha utho u challenges legi vi utho u ke tosle gi vi tibowe cha ke new lesson ga zo lio the response of faithfulness chapter verse dinu no the thagi mu hauli ro Philip ke hunungu sha ke penya fa mo diligi view gi get thoga sha Philip ke hunungu pe vise hawali ro apostle Philip so hapuwa mode deri Philip di konsu dodi poket dagilio chapter surunu ugo dioba kini ke seva gata ki di kon keriet thoko ke dagile go je ugo chapter surunu ke pusha mo Philip hawali ro apostle Philip moda di konsu dodi poket dagile Methini ko dono me pode mo holy ro Greek media puya ga cha juda me po mo po jepu ga junu chapter suru no po jepu ga junu chapter suru verse no hasi mo ro fu po chu ga ja themi po si ke penyo fu ro fu mo ke penyo fu hasi po chu ga ja po chu ga va themi po si mo pori di kon bo chu do di po ke da ge le themi po chapter suru no sigili mo po jepu ga verse penguno Filipe Samariana diunu ke Krista jepusha isi Filipe Samariana diunu ke di Krista jepusha hawha jiri prawadi khawage do su harpi deri ugom habo lesson more so liro more so kazu liro juda mela Samarianu voge do su ha hakajapo ke kila mona Samaria miliro mesake momie ga su halia juda miliro chazu mieze ke rigezala juda miliro ha ko ha Samaria me lepe shugeja lepe ki ga su achya sala rve ke vogi zo shiri juda miliro Samaria nadi mori Samaria na ko ha jevoyamo ha ko ha terhidi voya ga su ha ugo sili bible nuri deri Filipe ke pele ke rigo ke pecheze ke sedi Judea Samaria vagata suhanu pue hako hasie mejidi mu hako ha donu krta bochdi pue Samaria nu
vogada te Jesu ha nguli Philip followed the scattered Christians from Jerusalem to Samaria ugo Bible map mohoseli ro Judea li ro map nu pe khota deba mu Samaria li ro map nu Israel map nu pe soza deba sala Philippe pe khota di vada libi pe soza di vada libi de pue Samaria vagada te Jesu anguli pue ke pe chese ke se ke da ti honu pue tar se ke da so hamuna pue po ke pele sigilie ligilie so hagi di thomye thodi pue su sela vodi Krista si ke momye ko ki japut ke za so anguli ke pe chese ke se ke zala pue ta Jerusalem nu ta pada deri tapa ke zeno pue su sedi po opportunity po ti ke vi bo ke zo hale di pue tala pa di pue mi ki japut se ke लिए so hangu musala Philip ke hunu ukom ha po lesli ki view sa pue dili ki view ki dia thokasha ke petsa ze ke sewadi pue tapa ke tanu zo shiri pue la pa di pue ke pele no krewa mo mu dili ki visi ki लिए so hasidi japut la ka sa te pu sedi pue japut la ka sa so hangu लिए mu pue diopadi te fudi pue ke penyo fa die se praga sha japut ke sa honu get semi zo shiri ke so ho ke लिए mo mi ke kra Jesu Krista dili give you pelele di baptize ke लिए te je so anguli ha ke puga bagi Philip ke lunu no wem hapo lele give si le give you so ke hu ki pori reri ke hu ki pori we ke peleu ki dia thotha di japu se le give cha so ha fe mer mo so hala chaba mo so ke so ha le ke we have to be ready to share the gospel and to speak up our faith even in a hostile environment mi usa promo gaza mi ungum bache gaza mori mi unne ke te gaza tetsugo no zushui chile give you no we ja putzu mo so gaza so ha pushmo Philippe Samaria no mi voken von ke mo tetsugo no pue tapa gaza no sige no vodi pue te mi ko gi ja putzu mo Samaria mi ke krazo shiri Jesus Christa pele ke लिए mo baptism pigile so hapu ha pu ka bagi Mandolin mure ge chami fubo theje poje kravolie Mandolin mure havoro ti ke kravo ga ki poe jisu poe ke penya fubo ba ga su hapele amo Mandolin mure havoro americano mi yes se ga fubo po theju thosi re deri 1940s 50s ki poro ke penya fubo ba ga su hapele amo poro 80s fubo de mo poe po japu ginu mo pokrta khonu me ke kra ke penyofa ke pele zo shiri petse kawa so hari si mo puya poe sidi polanu mo pokrta khonu americano tichi ke kravo gata ki lesaki gonu educational institutions kono bible pragaza ka chatsa gazri khagawa so hari si le hafalanu lesaki gonori bible promo ka chatsa gazi khawa de she mo poe poje po gaza khonye bo poe deposi says you have a Mandolin mure mo poe tetso bono vodi kapelemie lesaki bono Christians institution bono vodi pobu pojapu khasunu di pokese ru poe suno vodi 350 students moza poe pojapu khasa di pusha mo po di pusunu po di pukasa sunu poe kapenyo fozo shri mu nan zo shri pechu sedi Christian me nan Christian me kepele ha pechu sedi poe po dia kere sepu kasa su hapu poe Jesus Christa zai pu mo Jesus Christ pu mo poe Jesus zapu ka zunuri JC idi pushe so sie kapenyo fa pu ka zunuri big daddy ikeza diese so sie by Holy Spirit ke masar fa pu ka zunuri spook ikeza language sedi poe kapele mi pechu ka di ka kapusha si mo si di poe di pucha sedi poe ki di bola poe kapenyo fa ba ga pele ya mo shi ka su ba pu vosha mo ta mi ke kapo dirnus di ungoda ha puri polisi mo da di pusis thor ga dala mo si ga ba donu meeting thelaki student mi fa bo di chu mi fa poe
Siri Hafa Mandolin Mure Kipudi Pudi Haigazo Pusije. Madam, I am so happy you came to speak to us here at our college tonight. We have listened with attention to your tirade on your beliefs, on our beliefs. We thank you for showing all of us what an atheist is. We express our gratitude on your challenge to our faith. We appreciate your concern for us, but now we must be very grateful to you for your visit, because now and forever we have been strengthened in our beliefs. We really feel sorry for you, and we will pray each night and day for your conversion to our Christian beliefs. And again, we thank you for coming. Now I will have more faith in Big Daddy, in JC. Again, I say thank you, and God bless your soul. Hai get a student for boy Heidi Podi Galasashe. No Tiavor and Japu Kakaslan Peziator, and Japu Lano Higobu Tefukolide, and Japu Lano Higobu La Chaligivi, Higonun Krakolide, Mohigon La Chavado way. Because the city student have Podi Galasha, Mo have Heidi Podi Galakash no Temi bad, Tezushi Z Geta. Mo it ended, the meeting ended on a very positive note. Get us a poo. Ugo, Tidoke Pugabasu Haliro, Diligi view, Gidia Togasha, Rezoshiri, where Pelegelie, Mu where Sigilia, how ha, Pugajunu says a Puchagazunu, Mu Tezegashunu, Sasechagasha, Tefugasha, Media Togasha, how ha, Leshake, Mu Filipe, where Diligi view, Gi, Mu Capenofasha Pugi, Dia Togasha Swamuli, just so Mutelaunu, the response of deception. Kepenyofu mo diligi view seket dogawa kele mo hawaliro Simon gets the sorcerer isidi temuya gacha temi hawa zepu Simon hawaliro magic siya gacha temi bo mo poe po zepu gacha temi kemi ye bo gacha suhapu po thyo po se temi kemi ye bo gacha Leaje, Simon Hawaliro. Sala uke legi zozo we potopo se temi kemi ye bogaza lea lio sapoe potopo le bevi segaza. Ungom ha togo chasa magic hago ha sidi mi bu pot segaza potopo le bevi gaza potopo zapisi gaza temi podemusa. Mu poe temuya gaza temi bogaza suanguli. Mo temi how high diligi view Ernest mo kikri muri Philip Japuginu mo Philip Japuginu sesi apostle go Peter mo John uni Japuginu Simone diligi view sile mo ernuli Simon mo Philip uni temi porhi Chris segaza kenye gaza swangule Simon li ro ungom ha tochusidi potopo zape sigile temipo deri Philip li ro yethom yethodi jisu jepu gasha sejapu chegaza suha muli mo Simon jepu gaza temi haw ha tozo shiri temuya gaza temi haw ha magician haw ha zo shiri poe apostle go japur nusadi puri pelelie mu baptism feli isi Philip ke petha die u ke penye ke dije deligi view mu jisu Krista zau Erna ke siki poe peleli mu baptism pili ke sapu temi hau thozori poe apostle go japu erna li mu peleli deri kim hetega ugo Simon je mo hogo vonu poe verse mefedino Muhammad verse mefekinie verse ke tefunu Simone pitomu johon unie jiepie temiko kichdi japu chega mo temi kekra pelegelie mo hanhe ke me sorrowful we pelegelie temiko kichurgada suhangusha mo Simone suhangushdi pongoseda mo
hanu tuzomo deri ugo tejenu lele givi bosa pitormu johan unye temyego mekraula chakase suhanu ungom ha thokro botsuda musu ha ngushdi simonzo shiri suha menguda pori apostle ko mhedi ungom ha thotsunada mu pori magician bosa pori makajatsunadi pori suha menguda kengu pori menguda mu poe verse ke thafunu poe sie ke ko haubie ari zje idi simone apostle ko ki chada ke ko haubie azje sidi aburi ajinye hyabie megi keshagi mebu ke mesor fu nguli ge dola isida mu sizo ka mo poe verse ke thenino Simon pitormu Johan unie u jepe ugo kikashiki ugo fu nguli geta ngusache porakapie pitormu Johan unie tseisi Simon hawali ro poe rakase di ungom ha tho chekasha nguka ba ha kwa khrlin di poe rakase di pitormu Johan unie tsada idi poe uniki pugaja ke ko hawa pia tseche pochae poe raka khasidi ke ko hawa ha tho ungo chega ba ha kwa khrlin na ga za pori ngulin na ga za ha to su ha mingu ga da nguli deri Victoria poki nsikira kabu nze gadaje kekila mono no nsikira kase o ke penyo fam ha pro khle ge dio le ga zala Simon hawali ro poje pu ga pori pelle ge le thimi bo chuzo pori baptism fele deri sizo shiri poe ungom ha tho ha ko ha menguda mu ha ko ha khrlin na gada rakase khrlin na gada so apu ma haunu poe ke kra gada ugo tejenu mo voro nguli mo ha halanu apostle ko ni mudi or segaba so apu Victoria poki nsikira kabu nze kadaje kegla mon nsikira ka se ke penye fam ha prokhli ge do no elle ge chala sala nu ke ja haunu nu tenu ke dilie mu hakim hi ketsa keleko mu hakim hi keleko vapi nzi ke tula ni puki chaliji isi poe pokele ke kras seba geda sikira kasedi japu chega ja ungom ha to ha khwa khli ke to kele bagada ho ke kras seba geda bitormu Johan unie uni puki pusha how hanunu ugom ha lesson ge zo liro English nu Simoni ke di baba ya ni ko siba mo ji nyo me ke krai siba me che English dictionary no Simoni ke di baba ya mo Simoni ke di hawali ro how nu theje how nu parwa she it means the buying or trying to make profit out of sacred things ke penyo fa viego ke pele viego se di utu ume vichlen na ga za ke le su hanu parba che Simoni ke di hawa sala pochai me poe ke pele gi chatie viego se di po viechlen nadi poe thedo sedaro poe Simoni ke themi poe musa so a Simoni person is someone who is making profit out of sacred things 9th mu 10th century tiu no Shri Catholic Church no zia vo me ko bishop chali nadi me bribe chega ja sika je graphishi how ha thje je pu bare so sie Catholic Church no thje tiu no thje to tiu no Catholic Church no indulgences zega ja sika ja ugo siwa do hajri ugo ke pu wade ke bunu ti che creeping uvo ga ki microbo ke la ke liye nguli do ga ja su ha pu di certificate ko ba se parli se zega ja musu hase utu me vichagata Simoni ke ja dia hai ke nu barba musla ogo che do lesson ke ju liro Simon ke lu anu ha po lesson ke vi liro we ke pelle how hase di ke yu chba gata how se ke thezaba gata how se di utu umme vila leba gata ke lenu badamuni mu how ha le presike Bible commentator Ken Hughes ke zo baya poe pugaja Simon tried to obtain
spiritual power to promote himself. Simone rofake konguli di potho poza pesilin na gaza su hachde musula boy ke krakata musula po pejogata so nguli. Preaching to gain recognition or status is simony. Dike pum yezo shiri japuchia gaza yezo shiri uthu za pesilin na gaza tesa ke vikralin na gaza kelesi di japuchadaro simony themede simon gaza themede isi. Serving with an eye to advancement in the church's power structure is simony. Kehunu khagashanuri japuchagasanuri moili thochagasanuri tesa brokalin na gaza mori uthu chaflin na gaza sigaza kelesi di machadaro simony gaza themede musa. Seeking spiritual gifts for the promotion of oneself is simony. Rofam ha pro ha ko ha famo chagazan uzoshiri utyo uzevila utyo uzala ha ko ha famo chabadaro simony gaza themide musa. A tejebo ha jiginu uke hunu mefupo aki teje ha pusha pokinu ke chathemi gorbo vorsi vordi pola chas sesa deri rakabi utsaga zum hotza a rakabi utsaga moche tyomoda ga su hapu mu poesu pudi project saba ye povor pola ga chatsa sesa deri tyomocha sebada mu swalio pochao ke nyosi gi liro hapo sebe pot sumo ga dala poet to le mo bademu hai ga cha kelle mu hai ga cha sedi japucha ga cha ugo menyo mo showe sala simon kelhu moho ga shiki ke pelleu liye chagaba ula kepelenu bagada so hapuli genja. Profession of faith is not the same as the possession of faith. How Bible commentator bo book kemecha sesa japu chagaba hiu nu bagazala no jap kepenyo fa keko mo kepenyo fa ngi bagazu so hap kepenyo fa pele tuli kada so hapuli genja we. Simon thozo shiri podzepu gaja poe pele lemu baptism piliesi deri poe ponu ke krabazoda ponu e po ke lewe potu mo bazo kada so anguli mo simone pojepu lagajunu sie verse me fedino simone sie nyepu ki ala chasaje sidi nye ke pu bhaka so hakobu agiri vorta muliche igeze idi simone la sidi bitomujon niki cha. Pray to the Lord for me so that nothing you have said will happen to me, so that God's punishment will not come to me. Simone idi cha. Ugo hanum habo lesle give you ro Simoni punu ke dilale ze idi leba meche homie. Mo sidi lele give you bori bazo. Deri Simon li ro Simon hawali ro punu ke dika thone mo po chaba ke suali ro punishment nu ther hile ke tola po chak bazo. Poe punu ke thosidi erdi ke liye poke jo chakile so agiri punishment rest se so habu poki volume ke tala poe chakaba so hazo sala ugo simon ke lunu habo lesmo so ke so haliro ke penyo first se ke do wa ke do ke le suha ngi mo agi badale ke vi suhanu u ke rile ke 제도 ke pugasha chasse ha go aleshdi u kha ke salabe ni puja sike dili ki view la thek kho ka sha ke kri ke se ngusha poli ro sol ke hununu dili ki view pet sugada the response of opposition how ngusha kin yoli ro philip ke hunu dili ki view gi dia thogasha dia thome thogasha swanguli a response of faithfulness museli ro simon ke hunu Dili give you se ke dogawa ke le se machagata a response of deception and corruption how hangushiwe ugo mi popogaza u thau kia bashi how ha le pressure sidi ke penya fubu nurture ar chasidi dili give sel hugajunu ke peleu sel hugajunu dili give se raput chagajunu sol hedamo simon hedamo dili give you petudil hugata petudim hachagata temi chadamo digli give you second dogawa kelesem hasadamo diri film hidi dia tho methodi dili give you sel hugasha mu pugile temi chaphetina
ngo pete ke ze thale di chale khu cricket ni ri hithenie ke ze gali le do Kezedi telanu bayopo uti ofu ka sala suke tela ka chau chukata moza CZ zodi jido ke penyo fa dearness de mu ke pu kerne suha kri deri chazekele suha krila musla mie popo ga jido ke penyo fa diowe ur chika sa suha zedi we kim hidi fe kosan bashi uthio ukecho presike chikinu chali giligili suhanuri seu ke chacha gelimi ni pu no akel hu me hoche isi ukel hunu chido ke pugilim hidi sol hidi ke penya fa mo diligi view pechu gaza kelle diome meye melody diligi view pechu mozo shiri utu ununu ke penya fa pechu to gada 지게서 타보는 밤에
ukaka salapi ni puzike Simon mhedi ke pelleunu modili ki view se ke yu chagacha ke penya first sele ke to ke lesedi lugaba ma chagata sigatsa thabunu baro ke penya fukiu ke jo chali ke moti dosi ke lemhi ko mi popogacha Philip mhedi dia thom ya thodi rezoshiri dili ki view seppu ka shunu sel hu ka shunu dili ki view prakasha honu dia thom ya thodi push ligi vi ke penya fuki ke kocha ke ununu ke penya fa kiu mejime loke ke krike mesani pu Jehova ego zido ker shono ke pekro ke लिए zedi he ka salapi nziyawe दिल्ली की वी सी के लिए पहले के लिए थे चुदे देरी सेल हो गए जुनू से मिकी जापुच गए जुनू ये पुहिए क्या था चुत थोमिए चला बादा यामु नो ही के जो वासुची ये को मी पोपो गए हे का साला पियन जिया हे मी पोरिबु क्या थो मु दिल्ली की वी पे चुके जे के लुबो नु लुदा हिची mi poribu ke tho mo deliki view se he thio he za he me vi fagata he thoi he za he fagata thabonu bara he zochi no si ke ti golari he ke jo vaschi deri Philip mhidi sikiliu sedi thepfudi pushli vi se ja puchli vi no ke ko se he mi popo ga zchi mosu hat sili ke tue nke me sarf ke ko se di he cross moli or him papuri silicon jwe sla ni pu he ko mi popo ga za he ka ka sala bin zsia haki haki ba zo shiri ke ba go zo shiri mu ki ti ki nu ndie an ga ba go zo shiri ni pu he thelano ndie na ke li hawa hat se yen na di nki me je me lo ya non tho he ko cross mu he bu die zenu lu sili che mo dili ke vi hawa se di thepfudi Jolapadi se japuchis ligivi lusiligivi ke ko khabi hego tsiji siro ununu hachu dia ke ja ke ko lanu we chamuri le ligivi ke zie chesiligivi bobu ke hunu mu krista ginu te phupe tegi jiu ke chache mu ke chache zapu za ye tsiji jisu zanu chayewe amen amen bete ko bezie bala lidi a ke besi ke zati yo bo selido ke besi ke za ke kribamo deri bozo musuli ro June zakar ke niemu ker senye June 12 mu 13 holy ro Wednesday mu Thursday de zahanin he UBC discipleship class maturity class pato June 12 mu 13 June 12 mu 13 UBC discipleship class pato mu holy ro nzsie mu ji thie zulu fakili go baptism class nu bakile ko ha follow up class de ho sala ke ho buri hawa lebadi June 12 mu 13 Wednesday mu Thursday ke bad din nu basur ke so class ba to mu ni go how lebadi for ke pe cross over maturity class how nu ke pe ko phelas je ke se ke pe sisi ya ho mi vor chole mo de ni go hawa lebadi se ni kiti ki nuri ke pe sisi je te pe ji ho